swagged out. From here we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. Wewe pause. Mfethu man nesibili wena. Uzethu mfethu. Uzabe ekhaya. Kodwa yazi uyantshala. Nemali ontshala yona. Zabhatala imali yakho mfethu next month. Next month? Relax avenza kufakela imali yakho. Awunike mfethu imali yakho. Yo mfethu late namhlanje andenzisa mfuni. Uzethu? Yenza isitika i3 mfuni. 3 mfuni. Umuntu ngalo? Hayi ntoni mfethu. Lapha. Ke mfethu xa isikwenza isitika i3 nokucimba intoni into ukutya ngoyithi. Efe masiyeke le ndawo ngathi sisengogeza mfethu. Lapha ndakwethu. Yo, nasa nesixobo. Habo mfethu ndingene ngolate. Kodwa uyantshala. Ngathi ndisibona bimali? 8 rand mfethu. 8 rand. Clicks ngqala. Ndasibona sisesha no Senja boys thenga izolo alo. Habo mfethu wenza ntoni? Habo mfethu ndimoshela ntoni mfethu? Uyantshala kalo. Mfethu sanda usithenga nje. Mfethu uyisa imali yami ukhuluma isigcobo sakho mfethu. Banathi yo mfethu. Usigcobe kanje ngoba bhatala imali zabantu nawe. Ukubonisa baye xa ungabhatali imali zabantu into zakho zisetyenziswa njani? Yo. Mfethu nasefweni ke ngoku. Kalo funa uyazi umuntu uyabhatalwa boy. Sakangishiye mfethu. Abo mfethu uyaphi ngo? Sikeva ndaphambili.